Này just see. Zeng boa aqui. Bem bom. Ni usul tu ni. Usul ni boa dia. Này nhá. Friends kan gimana mau boleh asing. Ini request ko yasa. Mau kan ni ko. Mau ngai dia na. Mau organize ko yasa. Chumoukedima event ko siya na. Kami may participate ko dito na request ko yun. Ano yung kung surprise na dia ni na ito ang ini dalam mga ko. Especially kami highlight ko dito dalo. Which is na ko. Tiki ko le asing ko biyo pushing. Yun na. Five years old. Ida kuada away ekta friendly hoye. See ida kina thaki asina kina la battery ko thabo de. Please just say start ko ase thake mane tu bana. Hello guys, welcome back once again. So manu bhala sikana hope ko ase. Aji mission special time ekta ide sister dida ase. Tai dia de aji bom dia ase 19 minutes. When a cafe ekta ase monda one of the famous cafe ekta ase. Mon manu kan yade bishi aigena yade time spend kore. Okay, my right side brother ekta ase, Mr. Wangzan, or my cousin bro be ase, or friend be ekta ase. So as you main dokile, itu video tu banai ase bole. Amne tengok pun macam tu. Oh, अच्छा. मुझे introduction. चलो. ini question. Mana itu lagi, muda introduction. Amne introduction na lagi na direct lagi. Mahan ini kau deh mana? Moi kan gue na, teman-teman pun. Konyak Baptist Church Youth. Bumay. Buat. Women no problem. Konyak Baptist Church Youth Chumoukedima. Konyak Baptist Church Youth Chumoukedima open penalty shootout thakele se. Imani hoito ni case mula because then time bit type is na and then a prize poll bit type is na. Amina. Itu Konyak Baptist Church Pumenok na. Youth kamba itu organize ko se penalty shootout na. Kami ang kima manusia se na. Mana invite ko se itu participate ko le na. Ene apa namanya tu direct dating time je. Nah ini ada deh. Chalo, kami starting baru kuis. Tu ini na video lang pishi di video. Oh mesti. Itu nunggu. Serius tu? Ay, tu Boleh baris kikola. table पर बिहार लगे थे ना मानो. अभी last से कॉलेज में Anda gonna baris kikola. पूरा चिल्ला रहा है. Kau yang cakap. So anyway, start question. Hello guys, welcome back once again. So manu bala se gana hope koya se. Jiru bishi special time ita amna the word an idea se. Aro yade meaning be bishi damo ekta meaning ase. Di maso jersey lagaina hala me ekta be amna no pode. Itu details kuri diure bana an idea se. Yade sister ekta ase and yade be another sister lagana ekna mohan na pode photo kuri ase. Aro itu video to very much interesting ho. Apne ambi sabo gane mohan request kuri ase di bana an idea se. Na power na boy dia se. Moila right side te. Mr. Wangzan, my friend and cousin brother, na, bishi tadi ni, mungkin kau nak agak nanti serius. Betul ni. Medium biji. It's on. Jadi start isu. Asyik senang isu. Tu moi answer tu mana ni smile, खुशी वाला तो दिखाई है ना. Tu yang tamu orang cula. Aduh, ini apa video lah yang Start ni. Aduh, cik kita tamu. So excitingly go so guys, welcome back once again. So manubala se gana hope koya se special moment ekta yare idea se 90 minutes ke 90 minutes ke film mohan yare buina ase aro amne me dikhi ase je pura jersey de mane football ground de jawon isna dikhi ase aro background de dikhi ase na. So itu lah details all kami nak buat highlight video kan ya. Sedih bina itu macam idea se. So pura details yang kita ada moi left side te and over idea se.
Konyak Baptist Church Youth, Chumoukedima, one open penalty shootout facility. So we're here to invite all of you. English, English ini नहीं इनको नहीं बिना एक चुनी bro हमने तो ये मत We started in my ya meaning respect. gitu Amina si ada mau kamu bersih jalan je ton lagi na this system itu भी अलग loud है ada aja speaker ना ओके mic power ना है so look ada aji mau आगे हमने कौन सा same copy वाले थे तो itu सब के invite हुए ऐसे friends kan ni ni ala type के तो हमने जो details ना बोल के cover करे तो price तो handsome media से for example second price ऐसे at the same time base key वाला भी ऐसे when we highlight the creation that is just night or details on the supreme को ना चौक हमने restart कर सकते So, man konyak Hello to you. so Wow, we did something. यार bisa bangun ना Jangan ada batik tadi. Just with like that nah. Date and time ना so itu to penalty shootout kind of thing. So guys, itu kali asi, itu karena so manu ayole amne enjo hope kuri asi. Right away registration ini jauh pari asi. On the spot pe register kuro paro. Amne han contact kuro mon asi gule. Tade contact number mohan banner likhi di asi. Ini aku na contact kuri kina ground log pabide guna viewers kana pore chan idea asi.